Sanibonani, igama lami uPhili from kuhlelo elibiza nge-Identical Force. Namhlanje sinendaba engasukuthi ihlungwanyana nje, but ke angifuni ukuthi esikhathini esiningi mamde iphume ngami, ngifuna ukuyizwa from kibo and then basuka from eKwaGafontein ke sithize masikhulumako ngefoni ngathi no man, indaba le ifuna ukuthi sikhulumise macanzi sizwe bonyana begodi bathina abanye be-department ngesehlakalo esifana njengalezi. Okuningi siyakufunda begodi sifuna ukuthola ulwazi elipheleleko. Akhe ngithome ngapha ngakuwe dadwethi, khe ngikulochise ngikwamukele kuhlelo lethu elibiza nge-Identical Force. Yebo. Kunjani mama? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngisaba wakuzama ukuthi uphakamise iphimbo lakho so that ukuthi ukhona ukuzwakala kuhle. Namhlanje sinizile, ngizwe nithi ninesikhalo esikhona enze ngaso esinyenzekaleko, so lokho angatholi closure. Ngifuna ukuthola iclosure, ngifuna ukuzithola nithola iqiniso ukuthi kwenzakaleni. Ukhuziphi inkulumo ochasisele nababukeli ukuthi kwenzakalani? Ya, igama lami nginguthulisile ngokamnguni, ngihlala eKwaga. Ngize ngenkinga yomntwana nami. Okay, ngen7 zakaJuly ngimthethe ekseni aphethe emabheni ngamusa kaMhlanga esibhedlela. Ngathi ngimusa kaMhlanga esibhedlela kungo8 ekseni ngamshiya khona, ngathi ngicela umshiya khona. Okay, ngabuyela ekhaya bathi akunankinga ngaba ngamshiya ekhaya. Ngamshiya ngabuyela ekhaya mina. Ngathi mangibuyela ekhaya kunani ngimfonela ngimbuza ukuthi right, nani ngimfonela ngimbuza ukuthi right. Okay, ngabuma 5 ngamfonela, after kumfonela wathi basho kimi usesebhizi bayadla ini. So i-reason yami uze ngibhalele into le ngifuna iclose ukuthi kwenzakaleni, and kuyakhona ukuthi uthathe umuntu awuceda ukudla umuse ku C-section na, ukuthi kuyakhona ukwenza umuntu operation aceda ukudla after 1 hour 30 minutes na. And then bathe ngabuma past 7 to 8 umntwana mina ngimfonelako bathi basho umntwana ushonile, bathi umntwana ushonile. And i-problem ukuthi khuluma ngomntwana muphi asele ambelethile or yena asele ambelethile. Yeah. Okay, bathi ushonile. Okay. Bekuwenzeke ngaboma past 8 to 9. Ngo10 ngobe sengisesibhedlela kaMhlanga. Ngiyenzani? Ngireferral ukuthi ngicela ukubona umntwana lo yenithi ushonile bangalele. Azange baze bavume. Okay, ngathi mangifike ekhaya ngaphinde ngafonela umntwana nami ngabuza ngathi mina amanesi kanatheni kuwe. Wathi hayi amanesi athekini umntwana bazomkhomisa yini ekseni before bamusa emotional. Okay, ekseni the following day yangene 8 ngimfonele ekseni ngithi mina umntwana bamlethile nathi ayabakamlethe umntwana. Kuze kwenzeni? Kuze kusuke mina ngiphinde ngibuyele back to kaMhlanga. Yozani ukudemand ubona ini umntwana loyo. Okay, ngithola amanesi amanye ayi2, amanesi lathi hayi ngesikhona ukuthi sikhambe nawo luphi emochari ukuthi ukhambe ubona umntwana loyo. Ithi sokufonela ngale emochari aphinda abuze sesomunye athi kunomntwana oshonileko la izolo ini umntwana usesewodini njani thina ngoba asazi. Amanesi lathi asazi ngoba thina besigabangela ukuthi kwenzakaleni izolo, nangidibane nama answers ukuthi kwenzakaleni ngokushona kumntwana lo. Zange bangiphendule ipendulo engiyifunako. Bangibizela omunye udoctor wafika wachazela, bayachaza ngakhona akusindo engibusileko. Uyangizwisisa le engibuzileko still abangichazeli yona. Ngisuka ngithi nangisukako ngikhambe ngiya emochari la bathi kunomntwana lo khona. Ngifike lapho umuntu emochari athi kimsesi ngicela umntwana ungamthindi. Ngithi ngingamthindi njani ngoba izolo nalile ukuthi ngibone umntwana, namhlanje ngithi umntwana lo ngamthindi. Ene mina njengomama umntwana ngizenzeni uma umntwana ogogo umntwana lo ngizobona umntwana lo ukuthi somtshesha ukuthi ngowe ekhaya na ngowethu na. So bala umuntu lo emochari wala ukuthi ngimthindi. Ngithatha umntwana wathi okay ningabona ukuthi ngimthindi ngicela kumthutha isithombe sakhe. Ngimthutha isithombe sakhe, ngicela umthutha isithombe sakhe, ngithatha isithombe lesi ngibuyele ku-maternity ngibuyele umntwana nami fike ngimkhombisa isithombe ngithi umntwana akho lo umntwana mathi singuye mama lo ngimbonile kumbe mina ngimbelethako. Akafani nalo engimbone izolo nangimbelethako mina. Enye problem ukuthi bambelethise lafti kumbelethisa zange bamkhombisa umntwana, bakhiphe umntwana bambeka etafuleni ngaphandle komkhombisa yena. Okay, akhe ngibuze kanti nakaceda ukubeletha umntwana nakathi azange bamkhombise yena begodi ngikuzwe yena uphinde wathi akusuye lo mntwana ambelethileko mara ngapha kamboni. Ubone njani ukuthi ubone? Yazi yena ukumkhombisa kumkhoseni uvuse ihloko nabamkhipha komthatha wambeka etafuleni umbone lokho. Ukuthi ambone. Yeah, ukuthi ambone ukuthi nangu ngowami nabamkhipha kwambika lapha. Zange bamkhiphe bathi nangu umntwana wakho uyabona ukuthi msana imnyena ukhoneni uvuse ihloko but la inyawo bezingakhona ukubereka. Into ekhona kuyivusa ihloko ukuthi akhona ukurectify umntwana lo ambonaka bamkhipha ukuyi. Ubelethe nge-operation. Ubelethe nge-operation. Okay. Yeah. Ungachubeka. Bese manceda la kubuyele ukuthi nge9 ngibuyele ekseni sengibuyela ngikhamba nomama ngikhamba nobudama. Nangibuyela ko okay bathi bam discharge kaMhlanga esibhedlela. Okay, usayile amaphepha la basinikeza wona la.
basayina amaphepha la basayina amaphepha ngithathe yena sengale emoshari nasifika emoshari bavula umntwana ubusathi akusunguye ngithi mina ngicela nemvuleni konke maybe like akakhona ukumbona kuhle bona bathi namamvula konke still athi akusunguye umuntu emoshara insist athi sesi akukhonakala ukuthi sigasheshe umntwana lokho ngoba nguye yedwa owenzeni obelethe that day obelethe ngesiza uyangizwisisa ngithi mina ngicela ama DNA same time basikakamthatha umntwana hayi sesi ama DNA ayokhosta ukuthatha isikhathi eside yini iprocess eningi ngithi mina kanti why umuntu wemoshari okay ungiphendula njalo kanti officially umuntu wemoshari bekafunisa sabuza umntwana umuntu uhlala kuphi ini umbuzelana umuntu oze esibhedlela ukuthi uhlala njengoba uze i-patient wona ubereka ngalo umbuzelana ufuna ukwenzani okay uyangizwisisa after lapho la okay bazeni basipressure into yokuthi esenza ukuthi thina sigcine sithatha umntwana asikamboni basalele ukuthi simbone uyangizwisisa so understand ukuthi umntwana lo maybe like usesene trauma nyana like umntwana ovele like maybe ngowakhe ini sithatha umntwana nasithatha umntwana azange simuse kuphi emagazini street sithatha umntwana sifike size naye ekhaya nasifike ekhaya sife simvule bekagcokiswa ngifike ngimvula umntwana ngithi ngimvula ngimseshe hayi kungabi into engihlanganelako umntwana lo yabona ngithi mara ish noma ngathi ngithi ngiyolandelela but angazi ukuthi ngiyokuthoma ngoba umntwana lo beyashonile ukuthomini balile ukusikhombisa yena uyangizwisisa sithatha umntwana simngcwabe ngenayo nasithatha umngcwabe umntwana nge-11 umntwana mabuya athi mama yazi umntwana umngcwabe yangisungile and so mina ngikhambe ngiyobuza umuntu omdala njengomuntu othi umuntu akashonile umntwana amabele akhe abanjani umuntu omdala okay umama lo ngimtholile omdala wathi amabele akhe nengabe ushonile umntwana akasaphumi ibisi akasavuza indlela so umntwana bekavuza besika amapampers sithatha siwafaka emabeleni ukuthi enzeni the way amabele la bekavuza ngakhona khombisa ukuthi ibile leli yaphuma umntwana la khona ukhona kuze senzeni sifuna iclosure ukuthi kahle sifuna ukwenzakaleni ngomntwana lo ngoba balile udemand nasidemand ama-DNA umntwana lo munye bala ukuthi siwenze so sifuna into zokuthi omunye ngizokhuluma ngomunye kanti kube khona abantwana bayithunga umntwana nami lo before after nakongena bengilosesi oshonele umntwana phambi kwakhe ne nako after before kongena umntwana bengilosesi phambi kwakhe oshonele umntwana akhe bekumsana kwangena yini umntwana mkwesithula wathi nakabuya yaso elokanjini etheater usesi lo yasho lo mntwana bamshiftisa bamusa kwenye ward kwasala yena kwasala namabheki akhe ngapho usesi loyo angimazi ukuthi ngibani igama lakhe ngekhe ngamusho angimazi ngamanye amagama ususpecta ukuthi kungenzeka ukuthi bathethe umntwana kasesiloya banikeza nina wakasesilo oshonileko bathatha umntwana akho ophilileko banikeza usesilo naye umntwana oshonileko bekumsana bekumsana same gender yes okay and abachiyani kude ngesikhathi matsotala ngisuke ngebengisakhumula ukuthi bengingakhi but same month after 1 week ngibuyele ngiye kumetron wakamhlanga ngifike kithi metron khama namaphepha la ngimthethe metron ngibe nenkinga esona so ngimchazele sonke istory ukuthi ngibe nenkinga engihlangabezene nayo la elokanjini yakho umetron angitshela ukuthi khamba uye uMrs Lukhele umanager wase maternity okay ngifike kuye ngithi nangifika kuye ngimchazele ukuthi ngibize ngidemand ukubona ama file umntwana unesilela lanje umanager ale ukuthi basho it's confidential ngithi mina umntwana lo esikhuluma ngaye umntwana nami ngifuna ukubona ukuthi kwenzakaleni ngomntwana ba refuse ukungikhombisa wona babuye umntwana mathi mara nurse ngilanga lingibelethe kunosesi ebeka phambi kwami ubelethe umntwana wakhe bekashonile before kuyobeletha mina athi uzongoba nathi ngizwile bengisewodini but thina mina bengakhabu ngene wathi indaba kabatsho ukuthi basho ngizongoba wathi ngiyo izongibulalisa kutsho lo manager maternity and so umntwana wakho na uthi akhulume into angayaziyo and angakayizwa uyangunderstand ukuze sithi thina sifuna iclosure and ukuthi sifuna ukwazi ukuthi kahle umntwana lo ngewethu or akusingewethu na okay ngibona uphethe amaphepha amaphepha la ngibona i-notice of death ngiyakuzwa begodwa ukuthi aningatholanga i-death certificate ngibona laba sinikeza wona la BI like leli ngele society leyo besihamba nayo bese leli ngazi ngathi and nala yabona information asesibhedlela emoshara ikagcwaliswa nemoshara number ikagcwaliswa angazi ukuthi reason yini or maybe iphepha lakho ngoselizebeleli blank lana lakagcwaliswa next angazi and nala ephepheni leli ngaphelinye leli umntwana nami uthi umntwana wakhe umbolile uvele aphila but laba babhali ukuthi uyaphila bona life bed akusi still born mara kuye bathe umntwana lo uvela so umntwana kubhale uphila ngizizwa babuye babhala 0 hours ayiphilile mara yathini bathini still bathi life bed but 0 hours ngiyacabanga bonyana
esibhedlela sakwamhlanga niyezwa bonyana azange nikwazi ukunikeza usesi impendulo ezifunekako, and then begodi abakaneliseki neze ngendlela ekubereke ngakhona from A up to Z, begodi nibalela ngamalungelo wabo. Singazi ukuthi iqiniso kangangani umuntu nangabe akekho satisfied, anikhona ukuthi nimkhiphele konke ubufakazi akhona ukuthi abe satisfied. Asazibona ukwenzakaleni. Ethi ngibuyele ngapha sesi kunjani? Ngicela ukuzama ukukhulumela phezulu ne? Yeah.